Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chiar tu silian sang puya Assam le Mizoram ramria boina chuakal zela Mizoram ni tin mamo chokluna kongpui Assamin adang ping COVID-19 trileng awanga enkar khipa wangin internet manga poi khoina za somrukin apungti Mizoram Police ten ansoi External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan voin khan India tlocha mek US Secretary of State Antony Blinken chu New Delhi akom Basavaras Bomai chu voin khan Karnataka Chief Minister Tharatan laklu ani Sarkar lai puina thona kumsom pariachin chunglam COVID-19 shidana pek meka angai thatu te shidana la vectorin kan ngen chewa COVID-19 la ka invena lama loin thada lo ula ina tom tlatin tul to palo chuan pon chuak lo ula mai tom na wa midang hnai lo kut le mai ti fai le shidana lak te lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kai hna she du nei chuan rampum huap helpline number 0112397804 le 1075 baka Mizoram tam 102 te biak po theireng ani e tuna chuan chanchin thar longai thak chun zamang u tun hnaya Assam le Mizoram ram ria boina chuak kal zela Assam chuan Mizoram ta na ni tin mamo ele bar chok luna kongpui adan pin baka rel kong ati chhia a heme chungchanga hian Mizoram sarkara Home Secretary Pilal biak sangi chuan sarkar lai pui Union Home Secretary ne na voin khan le kha athon Pilal biak sangi chuan National Highway number zathum paruk le Mizoram le Assam in kar kongte Assam chuan Julani somni paruk atanga voin thlengin adang ping ti asoya National Highway zathum paruk hi Mizoram mi puita ni tin mamo lak luna kongpui poimo berani awangin hei hian nasa takin ni tin khosak phunga Mizoram State chung mi puite harsat na siam sakani atia National Highway zathum paruk dan pin mai du tok lovin Assam atanga Mizoram luka zongjong te chu Assam hian adang chatvekani atibok hele kha hian Home Secretary Pilal biak sangi chuan Assam State sarkar malak na in Mizoram chak lak na kongte hi kumkalta October som pasile tanga November som pakhen khan alo dang chatto bok ti soya khathil thleng kha na satakin Mizoram mi puite ni tin khosakati boya voin thleng hian Mizoram mi puite ni tin mamo phusuk na kong a harsat na an tok chunjom zela National Highway le rail kongin an state apal tlanga wanga andu hunhuna Mizoram pan na kongte Assamin achu chat zel mai hi poi khoina lian takani a hetiang thilivoi tamtak a thleng to thina ni ati Assam State chunga Hailakandi district a miswal tu ti shelo tem Mohammedpur Railway Station ne Ramnathpur Railway Station na rail kong antichia ti in Home Secretary hian azia ka he rail kong ti chia ta khi Mizoram ta na kong poimo takni in Bairabi Railway Station po na kong omchunani a National Highway ti lawa chon Mizoram in mamo up phurlu the na kong omchunani atibok sarkar lai puichon he thil poi tak thleng me khi angai tha thiang lova an poi khoi mek ti top turin Assam sarkar hne na khautaka thupe turin angen ani Mizoram le Assam ram ria boya wanga Mizoram lu tur lir theite chu voin thleng khan Assam lama hian anna chu alo boka tun kar tho tania tang khan Assam lamin lir thei lu tur an dana wang hian vaireng te driver association chuan Mizoram chu sana Assam lampan tur nam dang lir then dang ve a voin lam khan vaireng te IOC VCP chuan Mizoram lam chuan an chu thale to nina soya sarkar ho tu sang lamin chu tur an ti anga chu thlan ni thu donani Tudon danin silcha Mizoram House Mizo tanker le bungrapur lir theilian le akhal tu te engma za chu Mizoram a ho theilovin antang khang mek ani Marchak State Changsha Congress Chalai President ten Voin Khan thu siamin India Marchak State ram ria boina chokchuak tu le boruak te punnun tu bera Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chu pu in Assam Chief Minister ani na tanga bang turin an phut Assam Chief Minister Himanta Biswa chu Assam ramri depa mi puite chu voi tam a police ral thuam le tharum mangin vau beta tiral tri an pu a ramri huan khai ti sia in an bungrole in le lo voi tam tak ti sia chak an ni thin chu tun hnai Chief Minister ani nu hian azol kai ti an soya heng thil kheng thin hian Marchak State ral monal in kung kai na tha ati chena sa hle ti an soi boka he borok thalo tak kheng me khi politics ham thana du wang ani thuan soilang bok Marchak State a monale in unawna a thlen le thena turin le Himanta sarkar na hnuai thil du amlo athlen zui talo na ne Chief Minister ni na zaum tak chazui tlak lo le ahlen chu zol awangim bang nge turin an phut ti an soi ani COVID-19 thrileng awanga in khar khipa wangin internet manga poi khoina za somrukin apungti Mizoram Police te chuan an soi hemi chungchanga an thu chua an talan danin Mizoram internet kal tlanga poi khoina hluar thleya
he trileng hen khosak phung ati danglam dor awangin mitam takin an mamola khom nan le inom tle nan social media sang an hmang na sa a hei hian internet kaltanga mi bum ching le rok ching te chet na ati pun mai ba ka ruk ching le misual te chet dan athak na sa hle ti hriat ani police te tarlan danin cybercrime ps aizola kumin january kha tanga zun tha chungin internet kaltanga poi khoina fir za somru pathum lutin nikum nena khai khinin za somruk lai na punga heng fir thelu zinga hian za som sari pakhat chu internet kaltanga sum le pai inbum na kai hnoi ani a za som pasari chu internet kaltanga meichiat mi patna hoizonga inbum na le thlemna ani bok abak za som pani hi mimal ni na inruk sak facebook kaltanga meichiat mi patna man puya in som nuwa intimol photuma invauna le copyright dan bo chet na te ani mi puida chu he solna pung zel laka hian film khur zual turin an ngen ti soin mimal thil poimo internet kaltanga pesok lo turin an ngen ani Health Minister Dr. Alal Thanglena Hovin Voin Khan Mizoram COVID Encol Mun Big Zoram Medical College Harsana to Chungchang le Damlo te Encol 2 volunteer frontline workers in Dailona Chungchang soi honi a Zoram Medical College Director Dr. John Zomhing Thanga chuan COVID-19 second wave ZMC Damlo Encol ngai an punna sitawanga thoktu abik takin volunteer nurse anlak belte zingami somli panga lai mai chu anek zaman hai to wangin an cholang ai to don thu soin hetiani mek lai hian no pangte en kono tur ward peifel ani chuan thoktu tur nurse lak angai bel don thua soya nurse mai ba ka thoktu dang medical attendant chi sang in delona anasa ti asoi ICU telin ZMC COVID-19 shikai damlo te en kono khum chu damlo zathum sominan lu ameka anjinga en kol ngai zol te ompui tu mi somret pani omin no sen piang him som pani anom poka anwa hian mi zali pali anni heti rwal hian ZMC khumin delona phushatura ruaman damlo serious waklo enkol uluk langai te dana tura ruaman MRD DCHC mineko khumsom nga opna pol wak ha vek ani bok district na dedicated covid health center le aizola DCHC tharapani ruaman kulikon hospital le mualpuya sports council building a thoktu mi chang atlem berami zani somni vel mamo bel ani don ti meeting a hian soini a specialist doctor MBBS staff nurse lab technician net thoktu dang engmozat mamo bel ani a ZMC volunteer nurse cholta te thak tu turpo arang theng berati filatul thu soyani bok heng momona te hi atulanga sarkara thune tu te hena thlena ti ho tin thoya poimo thu tarlan ani chanchin thar hi all india radio aizol tanga puan ani external affairs minister dr S Jaishankar chon voin khan india to chamek US secretary of state Antony Blinken New Delhi akoma pujai shankar chon india la US in kung kaina chuan tun lai huna thil thleng poimo chu a huap vekati a he baka hin an ngai dan in an lai te an thil ngai poimo zong tele in kung kaina he jong ne turte an soi du na ti external affairs minister chon COVID-19 thileng me ka thoduna tha an na turte an soi du na Indo Pacific chevela remna le muanna om thaina tura malak le Afghanistan mi puiro ralna so nge ani thaina tura malak na te khovelin harsana amachon sanga an thiamna le thena in thleng tona malak dan turte soilana ni ati US Secretary of State Blinken and chuan US President Joe Biden chuan India le US inzom na ti mason zela du ti asoya rampani te thoduna kalme chu alomom ti soin hun local zel tura po thoduna thatak an nei zela be se ti asoi ani Basavaras Bomai chu Voin Khan Karnataka Chief Minister Tharatan laklu ani Chief Minister thar hi Governor Thawarchan Gelot chuan Ras Bhavana rin omna thu tiam tirin alaluta Thotani Khan kumni chung Chief Minister ani nuwa bangta BS Yedropa athak ani ponto angin nimina Union Minister Dharmendra Pradhan hawa BJP party khom chuan pubumai hi Chief Minister Tharatan an thanga ama hi tun thum chegaon biala tangin MLA tan thantinin to a Yedropa kai shwe sarkar home minister le parliamentary affairs minister aloni to a mechanical engineer ni in kum sangkas go samret paret tanga somko pokot chunga Karnataka Chief Minister SR Bomaya Fappa ani Tokyo Olympic nei meka India tana medal la tura besei PV Sindhu chon Voin Khan badminton na round of 16 na luta group J in khela Hong Kong player Cheungan ani wall number 7 Sindhu hian wall number 12 Denmark nula Maya Blitzfeld amason ne don ani heti lai hian mizo nula laram simitil na India mese hockey team chuan Great Britain laka ne na anchang zolova ti hian pool a among beran oma zirtom ni hian Ireland an tumle don ani chanchin thar serti topna na tlang pui Assam le Mizoram ramri buaina chuak kal zela
Mizoram ni tin mamo chok lu na kong pui asamin adang ping COVID-19 shileng awanga in kharkhip awangin internet manga poikhoina za samrukin apungti Mizoram Police tenan soi External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar chuan voin khan India tlo chamek US Secretary of State Antony Blinken chu New Delhi akom Basavaras bomai chu voin khan Karnataka Chief Minister tharatan laklu ani chuti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani